Matthew chapter 10 verse 5 to 8. Hetok, Jesus matwel pela ondonor mbashirikli iri. Jesus matwel pela ondonor usharik tarik olmu sawera. Chi ii mashi anin chi laha saweika. Hago juda ma ambu ondo yangal hik chi iwahala. Samariak fe ondo hi yangal chi ila iwahala. Hago Israelik fe nda ma ondo yangal hi kop chi ika. Lir avui wasila kai sip olira. Hako angop orin li halawa osik. Orok chi lirin indi chi laka. Masin karen chi lirin chi saweka. Avui wasila ka chirin or arongkosinak chip chi likwa wolo osmu talakwak osmu nandua. Ol kava misinda ondonga okbale lepra tolonda chi banak civikli naka. Ma ol hahanda ondon banak indikli usaka. Wasi mauleng kamba ol man tolonda cimbru erbenakli ika. Belembele ol ci uwa ondo men ci uka. Yakob nembes, kwambu os lerau oson ci laha men hahanda osik leraun men ci laka. Cirbe kwambu oson yak ci frunga unda osik. Ma ondon ci banak yan li hakwa ambucir. Wahau, hako cir awa kiam belembele nga ci laha iwahala. Belembelen wolonda kowelap erga kumba aringa kombenga ci laha iwahala. Wahau, men tabas ci ika. Lerau oso ci lawa awak akwan li hanak ci akwasir.